التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dil, дене жана байлык менен аткарылган бардык ибадаттар, бардык жакшы тилектер Аллах Таалага таандык. О пайгамбарым, Аллах Тааланын саламы, ырайымы жана берекеттери сени жалгасын. Бизге жана Аллахтын бүткүл жакшы инсандарына салам, тынчтык болсун. Аллах Тааладан башка кудай жок деп күбөлүк берем. Мухаммед анын кулу жана элчиси.